Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpulis ka, lakay. Ay nawaw, saan na nakasapulan ba kayo? Anya asaan akasapulan? Kat no nakarugrugit takawas mo. Kasta tibado, ngagpasentraw. Katigtigos ko lang man. Nagdigos ka ngagpaiso. Ngem insublim manen takawas mo. Agpulis ka mo takababain ka dagiti makakita kan ka. Upat nga aldawon aday takawas mo. Awan mati ko nam asuka tamtap no mailaba. Di mo pa'y kahit bakit. Saan ka mabanog nga aglaba? Kan tipid iti sabong kandanong. Ay nalabos na pa nagtipid tikas ng aramidam, Willie. Agpakadakon maling bakit? Malumtong nga gawid Tudumagasak pa iti ayan dananang. Talaga nga awan ti denggem asao. Ay nawaw. Apay ngamin, aya pakibiyangam amin. Agraman kaus ko, pagpari ko tampay bakit? Sa dino tinagapwa, Willie anak ko. Ije sentro nanang. Ada tinapan ko inaplay na trabaho. Ay nawaw, nagpasentro ka kasta ti kawas mo anak ko. Ada ka diti parikot iti kaus ko nanang? Kaslapigadan matanta kawas mo anak ko. Ada ayamat agaplay akasta. Tinapatag kat saan anaangot nanang. Nagdigusak mo iti agsawa. Kan at least, nakatipid kami nanang. Nagdigos ka, ngam kasta mati kawas mo. Awan mati ko nam ngagpalas ka. Agtip-tipid ka ngagpaisaw, ngam kasta matay tsuraam. Ay nawaw. Di ka di maangot tibang banglok nanang. Ay na, pang-aasim man Willie. Di mo ibabain ni bakit mau. Ni nanang mit. Agsukat ka ah. Tapno malabaan ta nakarugrug itakawis mo. Kaskalaan niya iti kasta alangam anak ko. Anya man ang tipagpariko tamari mileng. Ay, kas iti sigod lang na amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapumare. Kasano ngamin, di na amo ti agpulos mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay laang kan kuana. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon kan danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay mare. Nakarugrugit nga agpaiso tibado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daddo mamare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon kan danom ti kas jingar aramiden na. Nabasamat ti buok na mare. Kasla nagdigos mait. Nagdigos nga agpaiso ngem insubli na mo ti kaus na. Ulit-ulitam abagbagaan mare. Adan to siguro pagnakman na. Para iti pagsaya atak na ti bagbaga mare. Rumara kita mileng. Di mo kutkut yan to t-shirt kan pantalon ko dito yan. Taos sarag tumanan no agawid Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba ka dagitang Willie. Mabalin pa ang mausar tayo bakit? No sa anak nagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, hindi maipapaniti dahi tabanag mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigo sakmat Oo, uray manupay adigos dar aramidom. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok, Willie. Basta, di mo pa kibibiyangan dahi ito'y, tay suot ko pa'y kunak manay. Mabalin pa'y ang mausar iti manungal daw datoy. Anya?
fabric conditioner, Marilisa. Dapay, Mari Mileng. Ikanak man iti doa sa siya, Mare. Kay nabanglot itid mo, Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner, Mare. Una, tain labak tibado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing kung adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta, Mare. Tapno saan nga aglanglang nga apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang tidaddo maakawas na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang, Mare, Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong ken t-shirt ko Mileng bakay. Sa dino tinangikargaam Di mo ka din nakita ti kawas mo nga bitbitin iti sampayan, Willie Lakay. Ay nawa, saan ka din nga imbagak keng kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga lakay iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayag ko. Ay, agpakalaing kanto maning ngamin kay. Naa, imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawas mo. Sikapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawas mo itay, Willie. Bago umuta sa asawa Mileng. Katun may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawas mo. Na. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangarudan kinailabaan. Makistan bayak mampay titi balayo nanang. Ay nawaw. Naimbagman ta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing day ta Mileng. Tay takit iti nagapaan itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na dagiti kaws ko. Sakbay apim manawak. Binilin ko adi na pakibibiyangan ti kawas ko nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain nila ba? Awang kitin to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawas. No di mga kanya, di saan kumapay anabanog anaglaba. Na, di ka mabaeng pag na di tarwara nakarugruget ti kawis mau. Ay nananang, tinapatag, katagdigdigusak. Jak amukin ka wilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, Mileng anak ka. Di yumat imbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay. Ngam sobra tinatang kin prutas. Isuan napanurot ko ti umay mangtig anak ka. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang natatang. Ay nawaw. At ka dito sa anyo nagkinawatan anak ko. Nagapa kami itay tatang. Kasano? Iso lang nga roden ti nailabaan. Iso pa'y ti makaungot. Apay ka na? Ti sigud latta nga isyo mi atatang. Di na amu ti agsukat. Noan niya ti insuot na ita. Isumatan iti manong aldaw. Agdigdigos. Ngam kaslaawan matla ang serserbina Tadi na mat amu ti agsukat. Amuyo ka de tatang. Idili na ba akti kawis na. Kaslabugoong matin tinagbalinan ti danong. Ay. Dahil takit dyan anak ka. Hey, siyak pa yun ti mabain kadag iti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da, asaan ko nga as-asikasun nila kay ko, tatang. Rumabieng, Mileng anak ka. Diakon mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikastang aramidag, tatang. Ibagam tulad taking kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang. Pagsalitaan nyo anasaya at iparikot yo anak ko. Maalapay day ta itinasaya at asalitaan. Mano at awan matan aparikot mi day tatang. At danto ti pagnakman nila kay mo. Maamilis nan daw. Aparamit nila iti pagsayaatan na. Ti kastangar aramidan.
Labiin, Willie, anak ko. Saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nanang. Tapno maturo ka klaan no agawid na. Mangisupot ka lang ng itisidaan nyo kani bakit mo, anak ko. Adumay tinlutok nga adubaw. Saan nanang? Ay, nawaw. Mga anak dito sakbay nga agawid na. Anya kalakit di mo't nanaya, Willie. Saan ka mo't makaaw-awat? Nangalaam mo't di kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sa bali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare, ta saan ana magaantiin labak agado na. Naimbag man ta saan na nagungat mare. Nagunget kit di apay ka no apakibibiyangak ti usar na. Ay na, uray manupay adigos ti aramidin nila kay mo. No saan na asukatan ti kawis na, awan matlaang mare. Kasta mo ilaang tisang kaibagakan kwa na, mare. Ngam kasla awan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Dinan tumanin sukatan ti kawis na, anakitam. Makalawas tumanin nga isutibado na. Dinakman kusilapan akasta si Kawili. Paglisi kay ti dalang ko. Tagdi ko sakmiling. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, Aglisi kay ti dalang ko kuna. Tada tinapatig ka pa kita. No, si Kapay lang tinangato ti pride na ita. Pangasim man. Tasan akong kumpurmi ti lawlawatam dita. Agdi ko saklaang man. Ay katagpalis kan tumulang, na magaanan ti inlabak abadong. Agday taka man na kunakon. Kita man takawas mo. Nakarugrugit manen. Nakarugrugit nga. Napanglunto pay. Ang utam. No, Willie, aya. Kasla bugoong tumanin ti danong no ilabak takawas mo. Sa dino ti papanam. Ay rin ti bikirita si tayo. Agaplayak. Anya? Awan pa'y ngamin ti awag ti muna nga inaplayak. Isong agaplayak pa iti sa bali. Kasta ti kawas mo amapan? Di ka agsukat? Ay na, Willie, idi pa'y napalabas nga aldaw day takawas mo. Mabalinan da ito'y. Di bali ata nagdigosak mo. Ay nawaw, hay, jaka mo. Nauma akon amang palpalagip kan ka. Asino nga men tinang ibaga apalagipan nak. Ay nawaw. Digos ka adigos, ngam di ka mangarod agsukat. Ay, pauna yan ti kastang, Willie. Pangaasim at di ka manaktak miling. Interview ti papanak. Di mo ko madadailan timod ko. Si kakaditi agaplay, sir. Owen ma'am. Willie gayam tinagan mo, sir. High school graduate. Husto ka di. Owen ma'am. Okay, i-review pa ilang ti application mo. Awagan kan tulad ta. Kaano nga ta ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita. Tada ti daddo malakad ko. Urayat nga rin tawag yo, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, Willie, anak ko? Saan pa yung mawag tinaplaya ka di sentro na lang? Ura di ta bakery. Urahay kang ti awag da. Makalawas ang tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Ura ti daddo mga inaplaya ka din anang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada, anak ko. Kanya kumangay ti pakatismayanda na na. Kasta ti kawis mo, no kasta mapan ka agaplay, saan ka day? Uwan. Masiguradok nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na, anak ko. Nagdigos ako man. Sakbay anapanag iti opisina da na. Wan, nagdigos ka nga agpaysaw. Ngam kita ang mantakawis mo, nakarugrugay. Awan ti sirbina nga agdigdigos ka, no isubli-subli mati kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng?
Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado kanumat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan kanumat ang maalala. Tsaka mo, Mare. Apay adi mo ang mare. Saan kami una yan ngagsarsarita, Mare? Naumaak mo dun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami igibalay, kaslaangin-laangan titunggal maysa. Saan mi matan apakibibyangan ter aramidon titunggal maysa, Mare. Sa dino tinagapwam na anak ko reng? Ay, di ta kabangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana? Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, nana. At na tinaistorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Ah, anya ti indanon daken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita da nakarugrugit ti kawas ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawas na idi napan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa kat bakery kan restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay, nawaw. Kung nahakon kat, nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona kat ti pag-applyan na at trabaho, kat adda pa kay naigan na itimakan. Aday bagakan ka, pari Willie. Anya day ta, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Wine, gam sana mo na mapagasatan, Mare. Amok no niya ti aramidem pare. Ay nawaw, anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Isu ana dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa mo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo pare. Anya? Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling pare. Sukatan mo ti kawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong tinanom no labaan ni Mari ti kawas mo. Nasayaat mo, tanagawid kan, Willie. Adda na patagapagsaritaan ta. Adda na damag ko may papankadag iti trabaho nga inaplayam. Amo kung data bakit? Naibaga ni Marilisa sa kanya. Nasayaat mo't nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak idi, di saan ka kumaanarigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik na dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga at tipid. Ngamkastoy mo ti ibunga na. Ay, syakto pa yakabalay mo. Masiksikuran ang makakitkita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka? Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasayaat no tipidem mo't unay ti bagin? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawil ilakay. At ati interview, iti apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alaan dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mo't ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama alak mo tayo. Kahit kumatan trabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka lakay. Mayat ti kawas ni pari Willie alimabas iti paraangan mi itay Mari Mileng. At da interview na ita, Mare. Nag-apply manen iti trabaho. Nasaya at may no naka-Amerisan, Mare. Una, tatalagang awan ti mayat ang mga lakan kwa na. Nukas di ti itsura na, Mare. Di na amo tagpulos. Nagbutang siguro matlaang Pagyamanakan ka, takinasarita, Marilisa. Awan ti anyaman na, Mare. Tidakas na, kat sinayang nalaang ti bannog na kadagiti mo na nag-applyan na. At least, naka-Amerison, Mare. No saan siguro ang napasamak ti kasta, ang mga no aging gaita, kat natangkan lakta ti ulo na.
Mayat tiisam mo Willie lakay. Ang dapat lang di trabaho, bakit? Ay nawaw, mayat man no kasta lakay. Kamudyanan na. Inuray mo pa ilaang ama pasamak ti kasta lakay. Bakit? Nakamiris ako. Lasday gayay. Saan na maulit? Useless gayam ti panagtipid. No bagimot ti mapaypayan. Una, laglagi pa nga importante ti proper hygiene amak nga. Wan bakit? Maawatan ka itan. Ala, agpulis ka nga rudan, lakay, tamangantan. Ay, wow! Nasaya at ti agimpan wano agtipid. Iso na laang tadi mo kumamat sobraan. Nang runa no bagimatan ti mabaybayan. Laglagi pamlata kumamat, a proper hygiene kat kasapulan iti trabaho man kan uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! No kasta, dituin agnagad na ang tilagring, ruway na bakit? Saan ka din nagsaritaan tanti may papaniti da italakay? Agabrod ti kasinsin ko. Awan ti kadwa na ija balayda. Awan ti kasarsarita na ijay. Sapay adayo ti balayda iti kadwan ti tattao. Wan, angam, ay nawaw. Apay kasta ti reaksyon mo. Ada ka di parikot, Gabriel lakay. Ha? Ay, awan matkid di bakit? Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Ada ka di sakit tinakam mo ka ni Auntie Lagring, ah? Awan, bakit awan? Ammom lakay. Sipod pimusay ni nanang ko. Ni Auntie Lagring titimakder nga inak. No saan agapukan kwa na, saan ka anaam-am mo. Laglagi pam, ni Auntie Lagring tinang paadal kanyak iti dayja apagadalan, iso anagam amuta. Alawanan, bakit? Ay nawaw, pangipanam kadagita ulis mo lakay. Iti salas, ruway na bakit? Itian niya kumama kagapo. Unatan sumangput ng tilagring, ang mga noad dati maibagana. Anya kalakit di matan lakay. Apay nagkatawa ka bakit? Kasano, makapakatawa mata reaksyon mo. Agnaed ni Auntie Lagring dito'y balay. Kasla di mo matan mo ti ar-aramidam lakay. Saan Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring aging gaita. Ha? Sana? Anya ko matipagbutngat ngay. Kat balay ta matipag naedan na bakit? Oo, matlagayam. Isublim dagiti ulas mo iti siled ta. Iti may sa asiled ti pagturugan ni Auntie. Umayak man makistambay, Tata Pedro. Nawaw, apay nga imay ka na ti balay. Kat sumangpinan tiyo alagring ita, Gabriel. Kaya't ko ti maki-standby pa ilang dito, Tata. Ada ka diti parikot mo? Siyak ka di, Tata? Nawaw, asino kumapay dudua talaang mo dito? Kastoy kami, Tata, kastoy. Agnalit itan minan tilagring. Taag-abroad ka no ti kadwanay, di balay da? Apay ka raw, akas labadan danagang kalaunay. Una, ta-stricto dahi dya, Tata. Napudot pa iti dara na kanyak, Tata. Di kaya't mo ka di asawin kay, kagurgura na ka. Kaslakastan, Tata. Apay asi ka din ang sukon kaniyak ruin na kaanakan. Sa dino ti ayan ti asawam aya. Napaniti ayan ti kaaruba Auntie Lagring. Ay nawaw,
Apay nga dayjay. Di mo ka diimbagakan kwa na asumang petak ita. Amo na, auntie. Amo na mo't gayam. Apay api manaw pay laang. Iti ayan nga ni Tata Pedro ti tambayan na, auntie. Likliklik kan naksamot ti asawam kaanakan. Ay, saan mat siguro, auntie? Awagam nga ro daw ta agawid. Tapno makapag-istorya tayo mo't Ay, wan, ante. Mapan ko sukunin inton madamdama. Ay, agtugaw kayo pa. Tay timplaan kayo iti kape. Anya tararamidam dito ang Tata Pedro, ruway na bakit? Anya kumapay ngay lakay. Umay kasukunan Si Mang Putan ni Auntie Lagring. Sapsapulan na ka. Ay nawa, apay ka na. Kaya't nakakano ka in istorya. Magawid ako inton madamdama bakit? Adamanan maibagana no kasta ka lakay. Kasano nga ron, no biglang agungot ni Antem. Ada ka didakas nga inaramid mo tapno agungat ni Auntie Lagring kan kalakay. Ay, awa maganda bakit? Oh, awan madlagayam. Awan nga rod ti rumbang apagbot nga lakay. apay nga itakalaang, Gabriel. Kwa, Auntie Lagring. Amo mat asumang petak ita. Nagmerinda kayo ka din, Ante? Nalpasa ni Taypay. Si Kangay, agkalkaling utan kamat. Sapay, agtigar-gar na giti tumang mo. Mabisbisin kan samot. Okay lang, Ante. Sana ka mabisin. Ay, Ante, nagkapiag iten da Tata Pedro itay. Saan amadlaw ang nagkapi ka Ala, mangan kakit din mabisin ka. Ada mo tinaluto amakan. Oo, Ante. Kasta no nabiseng, mangan, nalawag. Ay nawaw, nakasapsapa ka nagring Gabriel lakay. Agtrabaho kita, Ruena, bakit? Ay oo na yan Gabriel. Sana mabalin amala daw kita. Tama nga numay katak iti trabaho. Bakit? Numay katak iti trabaho. Pangalaan tayo nga iti kanin tayo. Awan ti trabaho mi italakay. Anya? Katno sabado ita. Aya. Sibot simbang pat ni Auntie Lagring. Kasla di mo matinam mo ti aramidam dito'y balay. Nini, sana. Itan niya kumaga po. Kas kuma ita. Kunam nga agtrabaho ka uray sabado mat. Nukas lang rod, mapanak lang nagbalinggay bakit? Amom aya? Wala. Ilistam lang dagitinas ka nagatangat. Sa anak akomportable nga tararamidan dito balay. Sa payadanan tilagray. Ang mga nuan niyan to tibagana. Sa dino ti pala ni pare Gabriel, mare? Mapan ka no agpalingke mare. Amo na aya? Italaang manan mare. Ta saan ka no akomportable no awan aramidan na. Saan akomportable, wan no? Di na laang kayat ti agistambay iji balayo ta dati istrikto nga antim. Amo mare. Ada nga agpay sumadlaw ko iti asawa. Sipod simbang bat ni Auntie Lagring. Kasla di na amo ti aramidan na. Panag ko na mare. Saan nga ta akomportable ti asawa iti kastoy a setup? Saan ka di na istoryam kanya? Nga istrikto nga ni Antim Alagring. Idagdat-daton pa ilang ni Gabriel kan ka kumare. Unangam na bayagan day jay. Kan? Amangan na isungag pa iso ti makagapu No apay asaan akomportable nila kay mo. Pagsaritaan nyo lang no anya ti rumbang nga aramidan nyo. Agsarita taman Gabriel. Awan tirong ba nga pagsaritaan ta bakit? Agpudno ka pan kanyak. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring, lakay. Tunggal makitam ni Auntie, kasla di mo amo ti aramidam. Narigatag kang mali iti matang na tilagringan niya. Ay nawaw. Istrikto ni Auntie. Ngam saan mat nga agunget no awan ti makagapu, lakay. Malagip ko'y dagdat-dato nakpailaan kang kabakit. Taubing tapay laang idi lakay. Uray di kalay sata. Uray lako sila panak nantim.
Idilaang dayjay lakay. Si kakit di man. Oo. Kanya mo ngay bakit? Ang mga numay at manen ti kakapyak nila. Kusilapan kan pagkalan nakite. Nakaidasara kun iti pamigat tayo, Gabriel lakay. Umuna kayo lang tamamigat. Kanan ti lagring ruwi na bakit? Ay nawaw, Sa anak pa amabisin. katanyat orasan. Iba't dyan naktulat tayo ti si Daag. Umay kakit din, tagigiddan tayo. Siguradong agsaludsod man niyan tilagring no saan ka makigiddan amangan. Saan mo amasapol nga gigiddan tayo bakit? Kan amangan no sa anak amabsug no kwa. Si kakit di matlakay. Mayruam kan kanyan tilagring. Kasya talaga dayjay, ngam nasingpet lat tamat. Uwan akin ka. Kanya ngay. Panagkita na pailangan kanya kaslakay na ako nabagkalan bakit? Unay kalakit din ay alakay. Bagkalan na lawlawa taman. Mantay nga rudan lakay, antilagring. Ay nawaw. Apay ngay, akas kalamadan danagan si ka Gabriel. Sama ante. Mabutang tamaan kanunukilat abagkalamante. Anya ko maaga po, abagkalan ka. Sana kas na bakit si kakay di mga. Isumati ko nam kanyak itay lakay. Saan akas tatikat ko asawan? Lala. Magantayo kay din habang napudok pa iti sabaw. Ano ti si Dam Tata Pedro? Nawaw, saan ka kadipay anamigat, Gabriel? Nalpasan data. Apay ka ron masida tibirbirukan. Saan ka nabsog tata? Anya? Basit lang tiginan ko. Takasang sango mingkin ni bakit ko ti stricto nga antina. Makisarita ka gamin kin antim alagring Nasano mga amin tata. Panagkita na pailangan ganyan kasla kaguruguro ng launay. Kasla kaya magabagkalan. Makapanerbyos, Tata Pedro. Sika lang, sabot ka kasta ti kapanunutan na Gabriel. Itanya ko maaga po ang bagkalan lang kabat. Awa mo itagas ka alamidem. Basta, Tata. Makipanganak pailangan dito yun. Nakita mo't nagturong nila kay mo iti ayan ni Tata Pedro, kumare. Napansiguro man ang nakipangan amare. Nagrigat ti kasta, mare. Talaga siguro asaan a komportable no kasangsango na ti istrikto nga antiyo. Day tangarod ti parikot ko mare. Panag ko na mare. Masapol ka di apa panawag na ang tilagring? Saan ang masabong nga aramidam dayta, kumare? Anya kay nga ti aramidag mare. Agaramid ka iti pamuspusan tapno makapagbanding kayo. Wano saan? Pagsasaritaan nyo laangan no anya ti parikot. Tapno masolusyonan nyo sakbay adumakkel, kumare. Kasano mare, katlikliklikan nila kay ko ni ang tilagring. Kasaritam iti nasaya at nilakay mo, kumare. Maawatan namat siguro. Saan laang ang nairuam akadwayo ni antiyo iti may sa abubong? Nang runa, kat nagrigat nagpay so tinagdalanan na iti agdatdaton pay laang kan ka. Sa bagay mare, husto ka. No. Daan tilagring kan ruwi na ti agsarsarita iti salas. Kanya nga ti pagsarsaritaan na. Tinasahat. Aglamang akitilikutan ti ridang. Denggat noon niya ti pagsarsaritaan na. Awan mo ti makunak iti asawa, kaanakan. Unmat nga minanti lagring, nagagatmot ni Gabriel, saan nakabaybayan? Dakkel pa yung ti balayaw. Naimastikan ka na niyaw. Denggat tata. Natungpal mo ti karina idikan ka. Asaan ka nga agrigat iti danana. Among ka de. Bili baklaw na iti asawam, kaanakan. Unmat ante, awan matima ko na, talaga sa tak iti asawa. Adalaog man ti madlaw kukan kuhana, kaanakan. Kas na di na mo ti ar-aramiden na. Tunggal makit-kita nak di ti balayaw. Ang nervyos lang, kasta makikita na kayo ante. Diba nagkuna na siguro akat, istriktuan yung aging garita. Ano
Saan naggayam akaguran ang tilagring? Ay, kapanunutak lang gayam tikas dyan. Panagkunam lakay, may mayat nga ta no may sina iti kusina ni Auntie Lagring. Ah, apa yung may sina bakit? Una, tap na komportable ka. Ay nawa, saan na nakasapulan bakit? Kaslag nervyos ka nga minumakit-kitam ni Auntie. Di mo paikit din amo ti aramidem lakay. Saan nila bakit? Ha? Sa gaya manapudot ti daran ang tilagringan na bakit? Kat no dakkel ka no ti bilib na kan kalakay. Bakit? Nangeg ko tinagsaritaan nyo itay. Ah, nasayaat nga rod no kasta. Tapno di mo panunutan akagurgura na ka ni Auntie Lagring lakay. Dakkel ti respeto ni Auntie kan ka. Di na maaramid ti mangbekkel kan ka. No adaman dagiti gundaway ang nagbalin nga istrikto. At least, kat para matlaang iti pagimbagan tayo lakay. Ante, agkapi kayo ka de? Ha? Itimplahan kayo nante. Sigurado ka ni Gabriel. Uy nante, tapno makapagsarita tamalangan ah. Saan ka na mabutang kanyak? Saan mo akabutang to istrikto nga anti ti asawam? Saan nante? O kailangan kanyak, nagbalin kayong istrikto. Basta di nagbagkilan ante. Noon mo't Oray istrikto ak. Jak maaramid ti mangbagkalan niya. Sa maysa, agbalinak lang nga istrikto no kasapulan. Kan, saan aga puta istrikto ak, kat kagurgura kan. Saan akas jay day Gabriel? Pasensya kayo nante. No kasi tigaraw ko ide. Talaga lang kami nervyosa. Tamang ano ko na ano naputo ti darayo kanya. Kan amangan noong tanak ide. Saan ka makangag kanyak no nasaya at lakit di ti aramidam? Sa anak anaungat kunaktumal. Nakitak matamayat ti istoryanyo ka ni Auntie Lagring kabayatan ti panagkapiyo Gabriel lakay. Ay nawaw, nasayahat kami kinantilagring ruwen na bakit? Sigurado ka de? Uwen bakit? Nagadungarot istorya na kanya kitay. No kasta, saan ka nga nervyos no makitkitam ni Auntie Lagring? Saanin ay ta? Naamuha ko na saan nagaya makagura bakit? Kas nakunakken ka idi. Saan nga agungat ni Auntie no awan ti makagapo? No nagbalin man nga istrikto idagdat-daton ka kanyak. Dayjay kat para iti pagimbagan talakay. Agbalin lang nga istrikto ni Auntie no kasapulan. Uwen bakit? Ita, amukon. Ne, sikan sama ti paypayapayan ni Auntie Lagring lakay. Ayaw nagpesa bakit? At siguro'y paramid na. Ang mga nagpatulong amang bagkat kadagiti nakapaso asabong mo, bakit? Mapan ka nga ro doon iti ayan na lakay. Tapno makapagbanding kayo mat ka ni Auntie. Tapno saan ka nga agner-nervyos no kasta kasangsangom. Ay, nawaw! Numaminsan, agbalin tayo nga istrikto saan agaputa kagura tayo ti may sa atao. No dikat para matlaang iti pagimbagan ti pamilya, wenno pada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa Balimanen apakasaritaan. Dito
dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni, may tiis mo ngayon maya, pare Joel. Ah, siyempre nga, pare. Narigat mo't no, misot latan ngayon daw. Anya nga ti umay mo ibaga, pare. Pare, ang mga no, kahit mo ti agbar, pare. Mapantano rabi. Ay no, awan pa ti sweldo mi, pare. Siya kundi makamoy ta anak, pare. Ang dati kwartag, si kagid di man. Sustento nga iti anak mo, pare. Ah, nangtida ko na, pare, friend. Siyak pa iti ko nam. Masaya ako nga rin kasta, pare. Di mo liwayan ti mangtag. Tapno saan nakakaasi dagit anak yaw. Oh, anya nga oras ti rubot ta no rabi, pare. Alas 7 ti rabi, pare. O sige, tagasin na tayo di balay, ha? Oh, anya tigat mo ngayon naman, pare, friend. Sigang ti makamu, pare. Sigamot ti mangilibre. Ay, nako. Ibaga, ano anya tigat mo, pare? Di ka matanagan, tasyak tagbayan. Pare, nakababayin sa amin. Sigagad di mo, pare. Anya kumangit ipagbayan na. Tay kalakaan nga araklatan, pare. Ura ibaga mo ilibre na. At dalat tamot tibayin ko, pare. Nakababayin. Lumaking inagawak ita anak kan asawang, pare. Ah, asawa? Ninita, pare. Ay nawaw, awan kaming kininita, pare. Sustento lang ng tititid ko itanak me. Iso magpili ka lang itikat mo. Di ka matanagan. At napagbayan ko, pare. Manang niti, gumatangak man. Anya tigatangam, Joel. Ikanak man iti orange. Tayo nakaref. Nahang-over kan samat manan. Gagangay na. Nagbar kami gani pare, friend ni Darabi. Inom manan, tinagdiritsuan ti swildom. O, matitad duma paggastusak. Inikam ka din iti kwarta ni Marinida. Ti sustento dagiti anak yaw, intad maon. Ay, kat naitad ko naman ang lete. Kastaya, di mo liwliwayan ti sustento dagiti anak yaw ah. Katuan mat, kanayon nakmut amang iawat iti kwarta kadakwada. Anya ti panagkita mo kanya kaya, irresponsable. Ay, saan ba't akastading ko? Palagip lang day jay. Mabit lang, taalaag ti soft drinks sagat gatangam. Imay ni Joel dito'y tersenak itay Marinida. Ah, anya ti ginatang na ngay marilete. Arak samot manayin. Soft drinks, mare. Nang-over, tanagbarda ka no ka ni kumpari na nga Efren idirabi eh. Nagbarmanay. Kat awan pa iti inyawat na mat agastusan dagitan nak na. Uray pang gatas la kuma. Di ko na kanya ka nang tadkan ka, mare. Ha? Awan! Uray piso kuma, mare. Anya? Idi na palabas, 500 tinted na. Makabulan day jay, mare. Ay, kurang day ta, mare. Kat no nagngina ti gatas ita. No arak ken pulutan adu ti kwarta na pagpalastog na, mare. Ngam no sustintaw dagiti anak na ay awan, mare. Imot at talaga. Imutan na ti pamilya na. Igatag mo iti masapsapol dagiti ubing nida. Ay nawaw, 500 lang manin ti awat mo. Di ka nagreklamo. Ay nawaw, duwa ti anak mo, Joel. Panagkunam ka di, kat umanay ta 500. Gatas pailaan kat kurangan dayta. Nagtipid ka ngamin na. Di ka agin babak nang. Uray ani a klase ti panagtipid ti aramida. No kurang ti awat mo ay awan latta, Joel. Apay ngamin adi kag trabaho. Asino ti mga sikaso kadagiti ubeng nagtrabaho ah? Dayta inumanan nga mentin pang pangrunam. Nagpalastog ka siguro manan kadagiti gagayim mo. Iswa 500 lang tinaytid mo kanya. Awan ti bibiyang mo na ginumak. Apay, asawa kaya. Labayagan ang nagsinatan nila. Iso di mo pakibiyangan na gitar aramida. Kukwaklat ti 500. No di mo kayat. San laag? Anya? Mano nga itintad ni Joel kang kanida anak kao. Awan nanang. Nagpalastog day jay iti gayim na. Isuan na ibusa dagos ti kwarta na. Anya? Dayta mo ti paglaingan dayta a tao.
Siga, kanagin babak nang iti sangwanan ti kumpare na. Ang di na mo nga ron maitid ti masapsapol lagi ti anak na. Ay, nagrigat ti kasta. Imbis na pagtinulungan nyo ang suportaran dagiti duwang anak yaw. Sana nakasapulan na. Ano saklangan ti trabaho? Awan tinamnamaak iti dayjay a Joel. Amangan kit din no, at dati amom amabalin na pagtrabahuan, marilete. Ay nawaw, desidido ka kadingag trabaho, Marinida? Uwan mare. Tsakon namnamaan ti itid dayjay a Joel. Ulbud la unay mare. Anya nga tano, ag-online selling kalaangan, Mare. Ay, kasano lay ta mare? Agresel ka iti online, Mare. Isuro ka. Amangan mo't no narigat day ta mare. Ay, nalakalaang, Mare. May mayatan ti kastoy nga ramidam. Tapno saanan amasapol nga ibatim dagiti ubing mo, Mare. Ay, sige. Isurum to mare. No kasanaw, taipadas ko man mag. Nawin, Mare. Mangisagana ka laang iti basit apo unam. Uray 5,000 no iso, Mare. Manang Leti, sa nga pulo man abuti ti arak. Ananom ti sangapulo abote ti arak, Joel. Ay nawaw, inuman mi Imbis a paggatas dagiti ubing mo. Ay naman ang Leti, mangirwar ka din. Agururay na kiti kumparit. Di ka matanagan, saan kong utangan? Ti panaginom mon samat ti priority, Joel. Na, Kaasi ni Marinida no kasta. Uray nagsina kayo, tulungam latamat amang padakkel ka dagiti anak yo. nangamong mo Ay nawaw. Ada ti kwartam nga ipalpalastog mo, ngam kaasi mat dagiti anak mo. Anya klase ti kapanunutan dayta? Irwar mo ki ide, hindi arak agagatagag. Mangirwar ka lagi ti karni ti baboy, kan bangos. Sagtatalo kilo, tapno ada ti pulutan mi Agasa man day tang arak pare Juwin. Agamat lang ti ginatang ko pulutan tayo mare friend. Ay nawaw, nagadong na pare. Inikam kumapay aninida mo ti sustinto na kita nakyaw. Nalpasen. Namindwa anang tidaking kuha na itaabulan. Ay mayat ano kasta pare. Tapno saan da nga ibaga nga inom mula ang ti kwartam. Awan ti pare ko no may papaniti da ita sustento pare. Ayun kaya, tiniksam ka ti dagiti ko kumpare ta pare friend. Makaumay da nga ta. Win! Umay da ka no inton matamdama pare. Nasapo pa'y gawin. Makasta nga ron. Agluto ta ti pulutan pare. Tapno rugyan tan ti agsyat. Pangurayan ta kadakwada. Iterura ti paglutuan ta pare. Na, apa yan pare? Ang mga nuat dati may baga ni nanang. Irura ko lang ti paglutuan tayo. O sige. Mabalinan na ito. Tinapatag. Makaluto tayo pare. Ay, kawan na pare. Tayo talaga ayaw. Ay, Marilete, simbangput ka di ti order ko. Ay wan, kay dil-deliver da itay, Marinida. Agyaman ako unay, mare. Sapay nagdagsan da ito'y, Mare. Ang mga nusan mo ang mabagkat. Ay, nawaw. Ay, gudwaan ta, mare. No kasta nga rod, masapul alukatanta, Mare. Wan, okay laang kanyak, mare. Tapno makapangrugi akmutan. Nahin paglaang nga dati may gatang ko iti masapsapol dagiti ubeng. Irresponsable mo't nga minti amada. Di mo makarik na. Aywan, gimatang ni Joel iti arak kan pulutan dito itersenak itay, Mare. Ay, taday tati paglaingan na, mare. Kunamlan asino mo't abak nang iti sangwanan dagiti kumpari na. Makitam day ta. Aggastos iti dakkel no inom kan pulutan. Ngam no para ka dagiti anak na ay sakitin na pay nga yawat ti 500, mare. Talaga gayam nga awanan bibiyang nakada kayo, Mare. Mun, mare. Uray 5 aduleng. Awan maitid na. Maturugan, anak. Rabiin. Muna kay latan ang maturog. Ay nawaw, kabailam ka di pa'y tagtrabaho. Saan ka naman now? Ay, maanusan ananang.
Maibus man ng tigatas dagiti ubeng. Kat manulaang tinapaglakwa. Tulungan ka nga rudan. Ay, saan nanang? Agina na kayo kit din. Nabannog kayo anangas asikaso kadagiti apo ko yaw. Di nakpakadanagan takabaulak da ito'y nanang. Ipakita kiti dayjay a Joel a kabaulak ka padakkelan dagiti anak may nga uray awan tulong na. Iti ayan yun samat man ang tinangipanan ni Joel. Iti mano abuti nga arak aginatang na dito'y tersenak iti napalabas alawas. Uy, manang litay. Nag-iinom kami agkukumpare. Aming nga arak ang pulutan. Ni pare Joel tinaggastaws. Makitam day tangar aramidan day tsaka tao. Oh, hapay ka ni manang litay. Naglaing nagpalastog. Ha? No arak ken pulutan yo, adda ti kwartana. Ngam no gatas ken masapsapol dagiti anak na, awan kwartana. Ay nawaw. Tikunan ni pare Joel ka. Mangmangtad ka numay. Ulbod da dya tao. Ibaga na lang day tatap no agpalastog kada kayo akumpari na. Ngam tipod no ket irresponsable nga ma. Mangtad no maminsan, ngam 500 lang iti makabulan. Ita, saanen amang mangtad. Iso animari ni dati mangar aramid iti pamuspusan. Tapno laeng masuportaran na dagiti anak da. Anya? Nagpatinggalaang iti sao dayjay a Joel, efren ading ko. Day talagpal palastog ta muna. Hagasem ngay, ulbudan na kayo pa'y. Unay kan pare Joel. Ay nako, anyat kaya't masawan pare friend. Ti ko nam kata kami ka. Ik kami ti kwarta ni Nida. Ngum sa magam pare. Di mo magamay ka na ti sustento na kita anak mo. Asino man tinakadama kami ti dayta pare friend. At dati nang itanong kanya. Ay nako, mangmang tiudak mo ta pare. Ay sus pare. Dagis nagpalpalas to pare. Sa anak agpalpalas to pare. Pudno ti bagbagak. Sakpa yung ti bumain pare. Libre ka libre ti anak ng pulutan. Tagayang. Kasi dakitan anak mo. Ay. San anak saya ti kas tagalad ti ama pare. Aminado ak ama nang inuma. Ngum awan pa'y magtisusustento ak nga anak ko pare. Ngum sika. At dantan anak mo. Ngum di mo magama sustentuan. Pare, Nalaing kang agulbog pare. Agpapalastog ka bay. Ay sus pare. Baliwan di kas takaramid mo katay. sa dino tayo ang dayta anita nanang. Nagpasentraw, Joel. Kanyang oras ti panagawid na. Jak masigurado, tadi na mo imbaga, na panalaang indeliver dagiti order na. Sumrag ka, tapno makita mo dagiti anak yaw. Saanan? Ninida ti kahit ko makasarita. Ay nawaw, napudot sa ti ulam. Wala, tasyak pa'y laang matimbabay na kadagiti kumpare. Kasano ngayon babainda ka iti kumparim ako nam? Inistorya na, asa anak amang mangted iti sustento. Anya, kasano ko ma? Kat saan mat nagsarsarita da Efren kanida? Niyo ammo ti aramid ti anak yaw na Ana Paula. Sakit din ti babay na, ay nawaw. Anya ti araramidom dito'y balay si ka Joel. Awaran kay ti bain. Siyak pa'y laang mo ti babayin mo kadagiti kumparek. Ay nawaw! Di ka man agpabaso lakas ta? Istoryahan ka no asa anak abang mangted iti sustento. Nay. Saan ko nga ramit ti kasta Joel? Di ka agpapabasol tawan ti mo? Asino ko matidad amang istorya ti kasgay? Amok akayat nak na ibabay nida. Ay! Salud-sudom iti kumparem no asino tinangis istoryakan ko na. Saan aday ta agpapabasol ka kasta? Sa maysa, numaamuan ti kumparem, anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo? Kas kaunay ti bain ko na amumlaang. Anya kumangay ti pagbainam kat pudnumet? Kaano lang hindi naudian ang tedkay ti sustinto? Ada giting inted mo day, ngam apay umanay aya ti 500 mag? Ti bagang kid day, di ka makontento. Agsargan ka man si ka Joel! Sa anak lang nga rodin na di maudawat iti kwarta ken ka? Ha? Umay nakpay laeng mat gulwan akasta? Dito'y pay balay mi amis mo? Wala, tabiyag ko matigulgulwag. Na! Naglaing ka magpalastog! Oh. Ngam no si ka, ti maril to ka, nasakit gayam tinakam mo!
gaday ta, Joel, nanang. Siya tayo lang, matkit dito pabasulun nan. Ay, nasaktan siguro Anya matin sa usawang ti kumpari na kinkwana. Ha? Anya kumangay ti pagsakitan, tinakam na katpudnumot, nanang. Ambangan no na pabainan. Iso akas na ti reaksyon na anak ko. Ha? Gonggo na na, Isumot lang mo ti mga aramid, iti pakaibabainan na. Sa bagay baring makaamihiris daw anak ko. No, amo na nanang. Amo na mo't nga aklo nang ti kamali na. Bad trip kan sama, Joel. Marurudak launay ti dayta nita manang leti. Ay nawaw, iti anya makagapaw. Agasam ngay, taimbabay na kadagiti kumpare. Istoryaan na asana amang mangted iti sustento. Sakit din ti pinagsasawa ni pare friend iti kasda. Siyak tinagistorya iti kumparem saan ani Marinida. Anya? Dayta tipod na. No kasta? Si kagayan tinang dadahal kanyak manang lete. Among kasinoan niya timbaga dayta friend kanya. Nagkakasakit dagiti balikas na itay. Kaslawan mutan tinairaludan na kanyak. Nasaktan ka, tapod no, timbaganakin ka. Ay nawaw. Sakbay nga agpalastog ka kadagiti kumparem. Siguradwam, asaan ka nga agkurkurang kadagiti anak mo, Joel. Narigat ti kasta. No arak ken pulutan, ado ti kwartam. Ngem no sustento ti saritaan, uray 5 aduleng, agparigat ka mangirwar. Balin kakit di kumamot nga ulidan nga ama, Uray nagsina kayo ka ni Marinida. Laglagi pa nga dalata responsibilidad mo kadagiti anak yo. Amukon manang, saanan ang masapol nga ulit-ulitam. Ammom Joel, dagita nga aramidam amis mo ti pakaybaba inam. No siyak ti sika, bumawi ka kadagiti anak yo ka ni Marinida. Ustom tinom. No adda kwartam, igatang mukit di iti masapsapol dagiti anak yo. Di mo kumaimutan ti pamilyam. Sakbay amang ilibre ka iti arak ken pulutan, siguraduan pa'y akompleto ti masapsapol ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, apay analitay ka nagawid bakit? Kumusta ti meeting yun dyan pagadalan? Ay, marigatan ti anak ta, Dodong. Marigatan? Anyat kahit mo asawan bakit? Adda bagsak na. Anya? Kitaon ti card na anak. Ha? Ay, marigatan iti English kun math ti anak ta. Kasan anang pasamak ti kasta? Kat aramidin mo't amin ti anak ka dagiti assignment na. Talaga siguro, Pima, na di na maawatan ti daduma nga adalun da. Saan mo't asadot ama ko na di anak ta? Ay, lakay. Anya nga tano, mga latalaangan iti tutor na. Ha? Tutor? Wan, tapno, ada mangisuro iti anak ta. Bareng ada pagbaliwan na Uray Sabado laeng no iso. Tinapatag, ada maadal ti anak ta. Dodong lakay. Ada nakasaritak at tutor ti anak ta. Mangrugi inton umay a Sabado. Manungay ti singir na. Siya kung ti makaamo nga gastos. Sana balen, taadamot ti masusweldo, uray kaskasano. Ay nawaw, sana mabalin bakit? Pag tinulungan ta, para mo't iti anak ta. Okay. Sikang ro ti makaamo. Pagsaritaan tanto inton malam lakay. Nalaing mo't siguro ti inalam at tutor bakit?
Siyempre, alakay, nalaing ni Rebecca. Kabailan na nga isuro ti anak ta. Anusan ta ti aggastos para iti anak ta, lakay. Well, bakit? Para iti pagsayaatan ni Mia. Anya ti ko na ti tutor ti anak ta nga eh. Nag-text mo't itay. Nakabiyahe ka nun. Nasayaat mo ti nga rin kas na bakit? Sa anak mo gamit ang nalaing iti English kan ma. Awan, ti maisuro kita anak ka. Isu nga rod anangala ta iti tutor, tapno saan to amarigatan. No data ti mangisuro ay amang ano sa bali pa iti maisuro ta kenkwana. Sa pa'y komplikado mo't day ta subject. Anyat amutang ngay di talakay. Huwag nga rin bakit? Mas basatin niya iti anak ta libro. Kaya talaga ajak maawatan ti daduma. Uy, nakitak mo't day jay. Diyak maawatan ti daduma. Sana kaskari na ti agsuro. No agsurat kun agbasa ay mabalin siguro. Hanggang no kakasta atapik ay narigat lakay. May mayat no expert ti mangisuro. Tapno makaadal ti anak ta. Nakitam day jay Fidel lakay. Chay, At dati babae, mapmapan iti ayan dadudong. Si Ripom iti about. Dikatay, anya. agawaam Anya ko matibibiyang tayo dito. Saan nga ta? Babae ni Dudong Dayay, lakay. Ay, nawaw. Babae mo't asasawang. Saan laang man anam na minsan ang nakitak day ta babae, lakay. Tunggal Sabado, mapandita. Awan nga binimida di ta balay da. Tauray Sabado, kat adda trabaho da. Hindi. At damit ti iniggaban na apapapil bakit? Ang mga nodalaang tinapate, ngar aramidin na dita. Ay, babae na laki di day ta Ay, nawaw. Nangrugi ka din na nagisuro ti tutor ti anak mo, Marimida. Uwin mare, inuray ko asim mangpet sakbay apim manawak iti balay. Mayat matlaang no da tutor na mare. Tinapatag kat kabailan nyo bayadan. Uwin na mare, maikarigatan, ta kaasi ngamin jay anak ko. Di na maawatan ti daduma nga isurusuro kami jay maestrana. Saan nga min ngagpapada dagiti umbing mare? Adda dagiti napartak ang makaadal. Adamot dagiti saan. No daduma, masapul nga ulit-ulitan tapno maawatan da. Ay, wan nga rod mare. Kasapulan ti atidog a pasensya ko nada. Ay, no kabisadok laeng kumata Ingles, kas kadamat, ay siya kun ati mangisuro iti anak ko. Ang saan mo't ngamin mare, taunay siya. Diyak maawatan ti daduma. Gagangay na mare. Narigat nga agpaiso ti mangisuro. No uray sika kat di mo mat maawatan. May mayatlatan na mga laka iti tutor mare. Ay, huwan mare. Nagastos ang agpaisaw ang maanusan para itinasaya at amasakbayan ti ubeng, mare. Ay nawang, ming-ming-mingan niyo mati tutor da Marimida nanang. Nakaumay ka mo dito'y balay, Gina anak ko. Ay katuan ata kailiw kayo nanang. Kumaarim ni Mida, san ka day? Ay nawaw, nabayagan nga agayam kami nanang. Apay ka di aya? Ibagam ken kuana, nga adda ti mapmapan, a babae iti ayandano kasta nga adda ti trabaho na. Nakitak, adda ti sabali a babae, anapan iti ayanda iti Sabado. Babae? Way, panagkunakot kabit nila kay na dayjay. Napudaw kay, natayag ken short hair, nalaad anak ko. Nagkamali kayo nanang. Amang ano ti tutor ti anak da Marimida ti nakita yo. Tutor! Wan, adang amin tutor ti anak da Marimida nanang. Tunggal Sabado kat mapan iti ayan da mare. At yaday ta, tutor? Ay, tutor as in susweldoan da mangisuro iti anak da nanang. Ay nako, at dagayam kasta, anak ko. Nanang, isu ano ada makitkita yo, di yo ikan adagos iti kay papanan.
Kabit nga ibagbagayo dita. Kasalunod na makangag. Makabasol kay manan adi na oras. Kunaktumit nga mingking kabite. Saan a babae ni Dudong? Kinakitam iti paraangan da. Tutor kanugayam, Fidel, lakay. Makitam lay ta, ngan-nganin makbasol ka bakit? Doa pa ya masakol labang ala da pa'y iti tutor. Kamabalimag nga isuro dalatan ti anak da. Nagpakalaing ka ba, day? Kasta ko mati inaramig da, no ammo dalaang bakit? Sa doon da kiday amang isuraw iti anak da. Day tatipudnaw. Sigurado nga darason, no apay akayat da timang tangdan iti mangisuro iti anak da bakit? Sa mga may nakasapulan ti tutor lakay. Agad adal mo ti anak da sanaya. Apay pailaang amangala da iti tutor. Ay na, saan mo't nga minakas karina ti agisuraw? No di mo amo ti isursuraw? Kitaam ni Gina nga anak ta. Awan ti tutor na iday. Angam kitaam ay ha. Nalaing ti anak ta lakay. Ay na, saan nga agpapada na iti ubing? No, anya ko matinag tumaad na ngay. Ti bagakit di dagita nga gasawa. Kit agin babak nang da. Ken sadot da. Amang isuro iti anak da. Isuwakas ta. Adamo gayam ti tutor yaw, Mayda. Ay, ada na Betty. Ada ti suswelduan mi kanila kay ko. Apay, masadot kayaw amang isuro iti anak yaw. Uwinaw, agim babak nang kayo laeng. Ay nawaw, sana kasta nana. Kayat milaeng ti mangala iti tutor. Ta saan mo't analaka ti mangisuro ngamin. No, agsurat ka nagbasa, mabalin pa nga isuro mi. Ngam no, komplikado at topic, narigatan nana. Na, kunak man no, wagis eskwela ti anak yaw. Wan mat nana. Mulagayam. Apay lang nga magala kayo iti tutor. Makaadal tumula ang iji pagadalan. Marigatan iji pagadalan nana. Masapul maidoble-doble kenkwana. Kitaam ni Gina nga anak me. Awan ti tutor na iday. Ang nalaing mag. Nakapagturpos iti panagadal na. Nana Betty, saan nga agpapada dagiti uping? Ada dagiti nalaka makaawat, adamot dagiti saan? Ay nawaw, ikalintigan na pailaang gamin. Ti bagayo kitday, kinasadot yu day ta. Anya? Anya ti maimbaga rita, Betty. Meta bakit? Ti maipapan iti tutor ti anak talakay. Ipabida naman ni Mary Gina nga anak na. Ta nakapagturpos ka no nga uray awan ti tutor na. Ay na, wow. Nagpakalaing man rita, bakit? Apay ka no anangalata iti tutor. Sigun ken kwa na, saanin ka no kasapulan. Saan mo saan nakasapulan? Kat no nalaka makaadal ti anak ta iti dayta tutor na. Saan to akaasi ti pagadalan? Tadamot din muna. Dayta nga ruti sana maawatan ni Nana Betty lakay. Saan akas ka rin ti agisuro? Ken saan nga agpapada dagiti ubing? Ada ti fast learner ako nada. Adamot ti saan? Iso akasapulan nga agad just tayo. So man naumot din dayta, bakit? Di namot ammo ti lawlawatan na. Si kakit dimit lakay. Kapot no, mat. Bakit na nakasta ti ugali na? Agpakalaing launay. No saan ta kasapulan? Apay kumapay lang nagpasweldo ta. Ay po, common sense kumamot din na. Kasta bakit? Ay na, ni Nana Betty pa iti kunam lakay. Kasla awan ti common sense na day jay. Kumusta ka, Marimida? Ay, nasaya at mo't Mari Gina. Oh my ka. Agkapita pa'y Mari. Ay, nawaw. Ay, nagbanglo ti kapiyo, Mare. Intid man ti kapsat ko, Mare. Ay, Mare, anya nga yung tigagaram? Ay, awan matkit di, Mare.
Kaya't kala nga pa kumustaan. Kumusta matan ti tutor ni Mia nga anak mo? Mayat mo't mare, ininot ang makaad-adal di ubeng. Ay, mayat mo't ang arod no kasta. Tapno worth it mo't ati gastos yung mare. Ay, wun. Amom ka di, na may ni Nana Betty dito'y balay idi na palabas sa lawas, mare. Anya ti maimbaga ni nanang mare. Ay, no apay ka no, amasapol ang mangala kami iti tutor para ti anak mi. Kat mabalin ka numot nga isuro mi. Ay nawaw. Dahil takat tijak kayat ka ni nanang. Di na maawatan ti kunada asaan nga agpapada ti panakaawat dagiti ubeng. Agpakalaing launay manan. Sa dino ti ayan ni nanang tatang. Nakikaruba manin di na anak ko. Ay nawang. Day ta at tutor samat manan tis istoryahan na ijay. Amumot ka ni nanang mo. Agpakalaing launay. Sumanaungkat no daduma. Di na ammo ti lawlawatan na. Uray kamali ti ammo na sigilap ta. Day tanga raw, anak ko. Magiramraman day tanga inam. Sa dino ti nagturungan na tatang tamapan kusukunan. Nagpalaod ka di uno nagpadaya. Di talaog, tinakita ka nagturungan na anak ko. Ay hapon ni nanang. Ipilit na noan niya ti ammo na. Di na ammo nga uso ti tutor itapanawan. Mapan mo nga ragsukunan, anak ko. Un tatang, mapan kusukunan tamangan noan niya manantis istoryal na ijay. Ay, nalaki din na ito at Gina, aya. Huray lay, guyod na iti nagtugawa Ay kita. na, un ata di kay magtumakder nanang. Kita, amadama, ti panag-istorya may. Saan mo't nga ron apagsayaatan ti pagsarsaritaan yung nanang? Nistoryak lang may ti may papan iti tutor na mida, kumarem. Day tala ka na yung tisang kay bagayo nanang. Anya nga ti reaksyon dagiti kumari yung anang istoryaan yo. Diyan ka mo agtatal na mo lang. Kaya't asawan day ta, saan da nga interesado iti istoryaan yo nanang. Kung naktumat ngamin kada kayo, saan nga agpapada dagiti ubing? Adda dagiti nagagat, ngam narigat ang makaawat. Slow learner ama ko na, iso akasapulang dati tutor nanang. No ide, kaawang mati kastang. Ay, agsardan kayon. Agpakalain kay manlaunay ako na akon. Oh, apay matakas dyan ti panagsasaom ka damari mida nanang. Ay dawaw, advice laang dayjay. Hindi pa'y napalabas sa lawas dayjay Advice asasawan niyo? Inbagak laang matada iti kaunggak, anak ko. Puno may asaan na kasapulan ti tutor. Kas kumakin ka. Awang mo ti tutor mo. Angam kita nakapagturpos ka mo, Gina, anak ko. Anya ti bibiyang tayo aya, no kayat damari mida ti mangala iti tutor nanang. Adda ka din nasakit abakrang yun? Awang mo kay di No kasta nga rod, mapan ka ti ayan damida. Agpasensya kayo. Ya, awang mo tinadag sinabasol ko kinkwana. In marmaritis yung tupay ida iti kukumarim nanang. Siyak pa yan ti agbain ka ni Marimida iti kastangar aramida niyo. Agpakalain kayo launay ngamin. Naliday ka mo, biti bakit? Sino mo nga iti maragsakan no kastoy lang. Nagsakit nga ta itirik na lakay. Agasam, pinagsasawanak ni Gina nga anak taytay. Basol mo mo ilaing. Agpakalaing kanto, magaring. Puno mo nga main lakay. Kasapulan na yati tutor. Nag-enroll mo jay ubeng iti panagadal na. Lawa, di ka agpatangkan bakit? Ang mga numangagdeta ni Gina at ang tagurahan na kamalay. Kit inton sumaruno. Dumagkano at dati maibaga niya. Sana na tayo pili mo tamam? Mala, unay lakay. Noan yaman ti aramidon, damida kin dudong para iti anak da. Awanin ti bibiyang mo ijay. Amuda tan aramidon da. San amasapul apakibiyangam ida.
Nalawag ka day, bete, bakit? Dudong, at ka din ni Meda. Adalampitin na pananana na Betty. Abay ko nga. At dalaan kumakayat ko nga ibagakin ko na. Ay nawaw, lumay papanday tayo ti tutor tanak minana. Awanan ti bibiyang mo dyan. San mo't asika ti mang pasusweldo? Ay, saan akas ta, Dudong? Amom nana, san nagpapata dagiti ubeng? Nagasat ka ano fast learner dagiti anak mo? Aqua, namiris ko ti bidtut ko, Dodong na ko. Iswa, kayat ko ang makasaritan ni bakit mo iti personal. Ni, Nana Betty, anya ti raramidin nyo dito'y balay? Kayat ka kumamakasarita iti personal, Meda. Ay, numay papan iti tutor ti anak mi. Pumanaw kayo lang nana. Diyak kayat ti makiapa kada kayo. Kayat ko lang iti agkid daw iti pamakawan ko. Ay nawaw. Saan kun ngay pilit ti amok? Siya mga agpaisaw ti kamalay. So, pasensya kayo na anak kong. Husto ti kunayo. Saan nga agpapada dagiti ubeng? Hikot nasaya at mo't ano nakaamiris kayo, nana. Isungagkid dawak iti pamakawan yo, nakong. Nangrunakin ka. Tasika ti pinagsasawak idi na minsan. Kamalik dayjay, nakong. Nana Betty, napakawan kayon ng pangaasiyo. Di yun ulitin ti inaramid yo. Sardengan nyo mutlaeng ti mangimarmarites kada kami tano saan ay makanggag kayo kanyak. Ay, uwan, Meda, nakong saanan. Saanan ang maulit ti kasjay. Ay, nawaw! Di mo rumbang apakibyangan dagiti banag asaan mat arumbang apakibyangan. Tikit di bukod mo apagsayaatan ti tutukam. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.